motor di bari ni kami na marhuna boru. Tukahon yo puta berdua bulan jadi. Tinahu muat tio mina itu pengrahatan. Main kondak si tio. Kadomu mana tu kondak kesehatan. Zaman musik naik sih. Di bulan Panggabiano dia muna ang doli perjolo anak kasih hami marga di datahe marga gultom mami para si doli gabe majalah horas majalah gabe dia muna doli na marga gultom mulai ate man itu atana bahasa ima na baju pebuk kita di hari nauli di bulan natakason ima di siala di ulaun ni hela rabdo borunami ima berem Rabdo borum naik pe nung atur takas ima dinaro yan ang kota tutungan ibagas nami tunggudang do ang doli di jalohami masang sinamon di borutay naik pe otik so sa dia nanay pasaton nami to amuna ima ang dalon nami tulang ni hela asa dohoro naktong asa los takas martangyak ko ima kuberem rabdo tu borum bolo be dia kadate itu are kan namang ihut bolo di jolo hami pos dorohanami takasa mo di budi nami bolo pe di jolo hamuna mulai sa tikyo takasa ma di budi muna nak kami marga na iborhu bison mga tunggudak ima sinamon aku jalo hami noy pe pasaton nai ma to hamuna asa itu takas tangya ko berem do borup tujulano nangge di baso tuan nasida hobar tuaka na tapasitai pasatai ma to hamuna ima doli nami. orang jauh lanjut sama tuh akan bisa mereka segala bima aku nina oras dia mau apa rasi dolinan Ima tuh taruli ruang itu tuh di sini di burut tay mulai tema di Tuhan nanti ada tang yang maaf kita deh Ima tuh tunggu atennya tuh Tuhan madok tibu bicabi hot di margulang-gulang tuk dia bebere malak buru nahot do buru nitulang Ima tuh sisa da buru maafi kita para sidoli atong sisa da tanging maafi kita to matay bata sisa da panguliong mangita di bereki helamu do buru tak Ima tuh molo tu kami jolo hamu atong di buri nami molo hamu di jolo hamu atong di budimu asa da ono kumasongon aten tu dua ngaburat tano-tano rangking marsiranggowan padetta padau-dau tutup di taima mersinggung gom. Iya tuh. Jadi do di lae do di tokku. Ataba kalas niro kadi kamu cuma di bagas sadiron jadarion naung wanggarar ada na bereotu hula-hulana. Lam tusya nama kamu lae do itokku. Lam di pas-pasu tuat nama kamu. Sadono kumasunatan itu dua. Atur haduka menentu kudu lobu. Adur ini tuh gue di orpo. Nang mulai do itu Pak Yudut Papu satu nomor dini satu nomor. Tuh. Jadi nang di obere majalah si tutur nami dong di pasato adatmu tuh hula-hulan kami pe katulangmu tangyak kono nami bono nami dah apa ditang nami bereda suak songoni aku huruf malu mga jujo pereku borona alay mulutung adong dia kabar salisya boro
tengah-tengah keluargamu nantok tu bapak mengelola berudang tu dia bunyi marga kultur porok di marga ni ala do marga anggo di tengah-tengah ni keluarga nami buru kultum do buru begitu satu yang penting andalkan Tuhan dalam hidup kalian asal mas kita itu di berbeda ni kalian akan diajarkan hidup dalam banyak hal maradupun dengan colma maradupun na dua terlumu bimai maradupun turata sungguh ini maju apar sirli nabi siron nam natema boleh ada mak rohani dison mudah-mudahan di mana tua-tua ini parumaimon lau pasahaton ulos pacamut dilaiku dohok di botoku semacamut nauli pacamut nadinggamon dihamuna sen kebijangan nyari dapuk ma dihamu somon hidup di situ tua marhite tangiang ngami udah muna marhite urus pacamut na si pasahatun nami tuhamuna neneng mada inso pendek saurula tua mahamuna tua nya na kotong gawe jalan mamora na kota kana asa pasatanu las pacamut tuhamuna asa macamut nauli macamut nadengga mau sianot asal horok mas hidup ni upasan ni tupe saat masuk satu batian ni 300 upasatan ulas pacamoton saat mamuleling mangulung gawe jalan mamora tokong mahita horat coras bahan mamak panjang mabunulusmu samangulosi lulus na hubog kami alas subadam alay tanyang kami magidot kamata de batasa de batana mangulos yang asa rumah tangga munai rumah tangga selas roha rumah tangga si tirut sila kebijakan nyari asa dapok semuanya si dua marlata sikur mardaka bunga hidup di berdua di pasu-pasu Tuhan maduku
donga sari peona tuibuha mukua nana udua boru jala donga musahat nasau madudu pasatami ulo soko hamuna asa gonggok todi di kami akana dua muna hami hamuna yana konami siano oras mahamuna elakku guru oras mana kotami udah nama satu dan kamu musiknya Boleh dong ibu. Sada keluarga nau termasuk canggih otak alai aha di do ibana ngolo aman do negara tau anggo hita sebelum masuk cono sokak ini natai sahat mahir mula leling mangolu jala sahat gabea sahat faras-faras pada taming busok komna balap Aku
anak baru rumah ini lah saya sebelah kamu Mahmud sama nilai siapa orang robot kami sian buat semua urus kita tetap boleh saya las marah majalan saya las Mahmud lah ya mantap. musik alay bolo abang dan baru pulang tangan do. Sebenarnya mak kami nugudor aku nang ahya mengalasol-losel ay bahan na hinad do. Alay nga hura dikin alay. Pamas mo tabi na badoy sa alang na di pa rumotang ko muna pagulod nero. Ito. Bolo ho ito. Perumal tero di sudah akka Serelingon, baru nambangnya, baru manja nggak tuh ini, baru manja di bawah nahinan. Ali huberek per ngolong itu, tunggu nanggo hanggalan kudak sita orang. Ali sebelum semula kamu jangan kororo kamu tuh bagasta. Semua dia benar benar batu bahami. Anjir di saluhut nakah hanggalan makna haben di bagas pikiranmu tanggal metem. Sopa mo tuamu di takalo na mataman tua di bata. Asa sonang maho mo bito di rumah tangga. Sangon itu ko. Aju malaikon. Ito nang songon ito aju malaikon dihahurangan doh dihalabian na. Molo ay to marumah tangga. Ngaliling ale bolo palantiku marbada ma ito. So tunggay barbada hamuda. Di hahurangat di halubian jelas ni roha baik di akar songod dia pe sadahamu.
kusawati. Magudang bulak na hatang supaso atau nauli hatan nadinggan ng pinasaknya ka hula-hulag ta tulang ta kaupong sudi. Na jelas pausur-husur dala udahon ahan ang pinasaknya. Alay bolo di par rumah tanggaon di rumah jalin karena dong nakamak nama rumah tangga. Bolo di par sekolah boy tamat sahut itu. Budi dia mana boy dong tamat. Alay bolo di nama rumah tangga di nama bentuk rumah tangga naik baru dang dong nakamak. Aku tahu apa artinya cinta. Muna berengami. Dapat dulu pas kesukatan itu lang nagkaningan huya-huya berhu salah satu berengami yang agak bilang sama. Jadi cek kami itu lang muna dengan kami itu muna anjing batu bijan trio kita bati bata pas-pasuna di hamuna. Di minggu itu mesti bata di hamuna hatorangan anak hatorangan ibu dan itu kamu mai sahapun nasar berdua. Jadi alas takpo agad alas kami tulang muna alas sana kami sudah muna nakaning wala tulang muna alas sana kami asa so ano peulos tulang yung kado namin na ulo pa kami dan napahitek doon nangilo tangyan teman-teman tua di bata kandian pinit tadi ulos no pasak tami nagadjak asa gadjak ulo muna. Kami mau bersama tinggikan
Jadi unang dibakalan di saoti dan gok sabalan sadok sidohonok kutuham gok paran ni ya burukku tuku si junjungan si Hendra unang alak kamu na nedingken kasih lehon ni di batagi Tuhan nahuboto jujur kamu ibu lawa tu pesta tu na bajur orang tua takut jadi orang tua yang uling dua, jadi konya holoman dua, pasti bumi dua, akhirnya ya kan? Nah tujuh tu, semacam tu, enak penami, dah kau mau siamang. Asa balitang mapagabi tumudan usita dua. Ari munana dua do gabi asal maha mulu masih dulu. Dung di masa tulang urus dagajang urus toro rabung sama matong kebanggabian tubar perasan. Buruk mamu di pasu-pasu.
Thank you.